ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Ukertong nakaseng kakun hinyotrep National Awakening Movement uba Esron Marwen. Ulayo ban letep kerteng yaladi ha office ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District nakabanta banyakun yak election chiteng samoy na maurin keneng constituency. Hakani kasngi lawan senran lang da uba Adelbert Nongrom ubadai u Presiden kaseng khnam bat ubadai ru MLA ka North Chalong constituency. Shri Esron Marwen, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 13th Model Planning Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Pendeng. Ini ya ubet na. Abarat up na yun, hindi ko na. Belikan. So besron pi tu yang ini mental ada file ni mission pi. Kaya ka ba katong kung pi pilih mental supaya ba. Kaban kuai sa kajing tebut. Kawai ka katong kalong ba mo masuk ke mau ya perlu belajar berlat no berdebet jilis kelak kiai kita mau ulah pengkre wah iban pendapat ni perlu belajar dei tu perlu dei lah dei bahieng jong ni hidup te kawai ke badan kam katong ke bau sampai ba kum ke kenam hi ke kenam kedon ni ka nongrem ke bas camp kebeningkong kedai kata hi ba kat ni kejing sasat ha kadika jelah kejongi menta hak badai ba dengkong kadai kekam kejam hi kekam kejam kediba ba sasat tam menta ba brio pima ha kadai kejing em hantam hau niu badan niu klam jingpang dia menta kanika employment kebakta ha yang ni menta kalong ba nakadau beningkong konstituensi kadai keba bon unong rap adu 80 to 90% iba im kok konstituensi jong khalai moru keneng gibun ba im lag barap bat ngai iru ba ta kani kepala kesengi angte ko konstituensi kadai nakadau ba kani ka rap kriang angte asa ta jubor ba kani kelam ak ba mentah tigibun ki gimat ki bangla keren bat kebakung santam kebakta ba mentah kadai ketu kedawai sbo kepala hang dak serkar kongres haus nam arjar kasau tiga tu kepala akta bahaya kepat ba nongrap hak tiga tajungi badak kumnu nginele bani kun persya mentada kumnu ban pelaj no tang kelaisen jong kenika ban yo no ban thiet igini kita wai spo namar menta kejing duna jung kita wai spo untuk kata habak nongrap pima kejing kita wai spo usung dortang kedi pi ke praspa ke kendai spa menta thiet adu arjar bro sebenarnya tikan ni kedi ke wai ka lenti ke ba upat jong ka maur keneng konsensi terang namar ba kawai kade ke ba ka employment ke bakta namar ba hadup menta mudan kelat ke banyarap nakaliang serkar hang bade kinong rap namar ba kinong rap hadup menta ki kaang kayo mudan ke batikena sembai mudan batikena kasbo rusak hang te syai kan kinong rap beri kenya mo ken lej ban kamai kamtam kejing sakta ban ni yang depan kebaar pa ang bade bat ba kebangan lej ban pensyai supaya ba kalai berkata ba ngin lej ban pensyai ban air kata kejing kermen ni kepat ba bakum ka khnam niwan ban pensyai supaya ba halo kanong rem jongka ka bade kata kathong bang ngila jubu na kapor support ka beningkong ka de ka health baar ka de education lani ka puli puthi balai ka de kata ka yo ka kot mo haban kentiu ya ka sengkam sengjam ka basau pat ha ka bade bat kumnu ban pe ya kita ki mo ki an ki kanun ha bade bat imlang salang kenang bakini ki jing sate rakam jungi menta
mo kajing syak nyon ndai ni syak te lakam kajing syak nyon di dar barsenong kajing syak nyon jung ibreu pok berdar ide kasih ini kita berfat ibadai perdok personam jungi kisyak kata gani berfat kan lainnya berkebak hadu kalong ba ke kenam kan kwa ban long kanuksa nak mentak ke peteng ke ban sawan kata ke di bukung santam nak mentak ki niki di bakum ka partingnya Dia tu yang ni nak kada wa pijit ya keseng kenam boleh pijit pat dak seperti. em kawe mo hak baning kong amde bong ba jit ti rada jit long no umbangi ni kedo henry long ho ibun perlok mo ibadan ki pat parti ringi pat mungkin didiet ki bala tre ki belang salang ende tang menta ngalak tre ki belang salang nadu snam arjaat ti menta next year le lak jan kuat ka arho snam bang tre ki belang salang ti abang ong ba bang ipet kita ki parti ngingi analyze lut mo ya jinglong jingman jongka namar balai baningkong kumun suong no kata ke parti ke ba ngang akwa banlet hatu kei kanong rem jongka ke balale nak entak belang salang kei ke ba upai ba ukren kei ke jing no senyang jong kata ke parti sik belang salang bat kei ke jing mento jong pai ba bala yo dak jingdon jong kata ke parti ti kita ki analyze ke bolong ba ngasiam ba haduk mentahi pai ba ikren baka khnam oh kadai ke parti mo parti jong iterairi jong ni tang ba kei ke nong rem bakayang kalong baik lor ke jing sisa namar ba haduk mentahi kei ke ba ma ba ingi ke mentah ke ni ke jing jengi kalong ba ke jing sisa mentah ban keren ni ke jing sisa la ima ke jing sisa imat ban keren mentah long pop kata di kata ba jong ke jing riu mentah ngisong siir ngisong tir ngisong siir ngitin wala dang ngisong ke jakala jong trei kam ndai dak ba trei hok ndai pada ba em hok ndai dak ba ya lai lu haja kala jong perhat ki jing siir hadu kata-kata mentah ka kenti tengam tip hadu kanu pai ba usngau usngap ya kani ke jing long jing man jong kani ke perthai ha kani kenti ka mentah dan bok di baret ini kumu presiden jong ke-6 ban pensyahi ki assembly ban ya ban ya nia ban ya tai nia halor kijing jong gejai ben riu ha ka ba gejai ben riu kumenta kenti kama henry ban keren ni kijing sisa PE ha assembly ki wo dong ki wo nia kim pedia kila pek mala kembang no ningem tip itip ni kim tip ngem tip ya kata tambah sisian mak keren halor kijing sisa dai ki men ya keren dai ki ben snokti nomor baru kritikan ki MLA ki badan mentah kani ka hakani ke jelabar khot ladaki ki berkhat nak mentah ka melang salang kide ki menetai ni ala dawan rakyat subjek ke ba tak ka ban kentiu ya ki melang salang om ken menyawo dong om ken nyone wo nia namar hak bakut hi menu wa penyang ya ki upat ba badu upat ba udon hok ban keli upat ba udon hok ban keren ya ki nak mentah ban kentiu ki melang salang tika jing susi kalong ba rit bapli marway kataru yang scam na tanong rem ba in ai ya upat ba ya kajing don kam mendai ya kajing kwa kan mau hai kata di kanong rem ka bak nam kaya namar balai hadu menta kiwi kila pan ai upat ba katung kajing kwa kat kwa pai ba ai lot henry ka kajing don kam upat ba pan hadu menta mla mungkin trekam di kita di kanong rem ba scam kiba menta ngai i ba kani ka khanam kalong kayang sisa nang tau upat ba hoi bun ki mau jentut namar balai tang marway henry sayong ba ka khnam hi kamju beni yakinong buat Ti hadu mentang yung ti ba kajing kun kalong ba NPP ba kongres samora kenen nak len yung pipat pilan pansay kadai pipat pinle gumno kun pansay pa ba pek chani kata kajing ya keren upat ba ni kinong ilek ka ngide ngimde kinong bisa pi long kum player mara football kan manu batte bautu player utrim henry simple ami hamadan kathong kadai bi ka gol hingim tip pai ba keren yu le yu ai pai ba bisa balai ngin bisa ngam dan poron bisa kat ni senam ngalak tere yak melang salang ngade uru le apa madan balai benyo tep ya ko gol mende benong banile kai ban tep gol mende ban penyo yu pai ba yak ta kajing angnu yu pai ba ngam dan poron pe yak ta kajing bisa jong QAR kila ban keren kat tuk ni henry kat tangan pensngap dan jumut yu ngape jala dia kat nu nga kajing don jong nga ka penyo nong yak melang salang hak election si penon kam ya kapisa ti ubat lot ukam ram ti pipat pinle gumno em
namar balik ke ni fi kata ko we kadeka ke ba ni sutu bakla ba nadu man suaru abang alek banyak election buan orang ta order lek cita ra kata berni bisa dai lek ta ra kata trok bisa i Henry kadi kata kan aba pilek da kanong rem syok ba i aba pilek da kanong rem syok ba upediang dikasong kata kan pilek da ka ada kanong rem jong pi ka scam ba li upediang ba Henry haduk menta bun ki beri pilek kelam nong rem pilek baik menta ke banyalap ke election ki pengkelap ikan kowe ka area of business kamde ka area ka ba ka area ka ba kentang ka ba ka jaka ka ba kentang ka ba mo ka ban kentiu